Sibonile inkanyezi yakhe azise yaze angena ejero malazi angena Inkosi enkulu yasePhame umfana Mkhizelo okhulumayo eMaritzburg eNhlanhleni ngicela uNkulunkulu omkhulu wasePhame naliqeda ukubhala lesi sihlawelo lesithi siyibonile inkanyezi yakhe yango-3 BC izobikezela ukuzalwa kaJesu okwathi uMaria iyokha amanzi emthonjeni lathi izwi ewena uphiwe umusa inkosi inawe busisiwe esifazane beka uzawukhuleka uzale indoda sikhonza izinto zokumkhonza uNkulunkulu sendaweni enkulu ku-2010 sizofakaza ngalo uNkulunkulu omkhulu wakhe wasePhakameni incwadi ka-Isaya 41 verse 25 xolisa izwi kangane ngegama ithi ukhona engimvezile oyosuka enyakatho eze empumalanga uyokwehlela phezu kwamakhosi exova udaka njengombumbi njengoba siyesizwe uma kushiwo isimo sempi bakuthiwa izulu lizobe likanje kuthiwa ogwini lwaseThekwini empumalanga izulu lizobe linje inkosi-ke yona eyayithunyiwe emakhosini njengoba incwadi isho ithi kodwa abusisiwe amehlo ngokuba ebona ukuba abaprofethi baphambilini ababonanga lokhu esikubona oMose no-Abraham abazange bakubone lokhu esikubona isikhathi uNkulunkulu ekhuluma noMose ethi akakhipha abantwana bakwa-Israyeli ezweni lobubili uthi uShembe wa-Israyeli naseGibhithe akuzange kufika uNkulunkulu wakufika indlozi uthi uShembe imina lo engangiyinduku engangiphethwe uMose yathi akelule le nduku phela olwandle ukuze abantwana bakwa-Israyeli bawele uthi kaphinda futhi uMose kwathela usizipho zomkhwakhe ehlane uJethro wabona isihlahla sivutha sisha wathi mekhambuzele igijima yakhona lase liyakhulumile lathi lalela indawo isingcwele uthi inkosi enkulu yasePhakameni ukhakhanelo kumathinta mthathu kamayilisi uthi kwakuyimina lona endaweni yangakithi sekuzohlala phansi lapha eHawini kunendawo ethiweni kaNogasi leyo ndawo kwakungakheki basuleka umfundisi Shelembe nowabahaza waphenduka lapha ibona uShembe ukuthi uNkulunkulu umfundisi Shelembe kwakuyena oyinebandla elikhulu eNatali ley'nyoni wathi ubaba uMajona babesebenza naye ikontraktini wathi funeka kubizwe inkosi enkulu yasePhakameni babethi babesebenza kubhilidini bafika izinto sezifikile bazokhipha zonke lezi zihlahla uma beyikhiphile lezi zihlahla sebeshayisa uma sebebuye babuye lezi zihlahla zonke sey'milile wasethi kwakunenyonga embi
basebethi asambe siyofika enkosini enkulu yasephambili kwakuyinkosi uMahlombe ngaleso sikhathi njengoba kade nizwa isenu umama bekhuluma ethi omdala wethu yona uThixo lwenkosazane lona bese kuza ilanga lamalanga njengoba ngisho ngithi akusisiwe amehlo enu ebona ngokuba abaprofethi baphambilini ababonanga lokho esikubonayo kepha kufanele sikuphathe kahle njengaley'khali zabantuba lento inkulu kakhulu imfihlakalo maNazaretha ngisho noMose abayibonanga noJesu abayibonanga uthi ukukhona laba bafanga umfowethu kwasuka-ke lapho maNazaretha amahle nangamela basuka basibayi wafika uMajona wathi baba sizobika laselithi langa kanti labezwa ngesikhathi bekhuluma lasebuza lathi ngenzeni wasethi siyakubika kuwena Nkosi ngoba umuntu wasezulwini kuthiwa yathula kancane isishaya itafula abheka impumalanga abheka enyakatho abheka eningizimu abheka entshonalanga esithi lalela ngizofika lapho emsebenzini ngoba wayebona ukuthi kwakukhona umthakathi weyindaba njengoba kade esho umshumayeli umani ukuthi lesi silwane siyangazi mina uma sengifika yafika into yasezulwini maNazaretha amahle wafika namantombazane ayifunula uTupac ayi-4 behamba ngemoto inkulu kwakuyisemsika la yathi uma ifika into yasezulwini base bekhipha amabhuku bathi ubani wathi nguShembe mina ngizonisiza lesi silwane sila base bethawenungu ngoba bayazi ifitaka lomhlaba ukuthi khona base bekhipha amabhuku bathi sayina la usho ukuthi wena ufuna ukuzibulala esho kuNkulunkulu yasayina maNazaretha amahle yasayisa ama-alphabet ayo basezulwini yasayina yaqeda isinya basayisithi sengiqedile wathi sengiqedile ithe isuka yayisiqonda lapha emfuleni yatshela amantombazane avuna uTupac ukuthi awahlabelele iqolo esikhulu kaNkosi yamaphandle samshiya ehlabani esobani sikhonza izinto ezokumkhonza uNkulunkulu yasiye ukhuluma laphana esizibeni wathi wena Nkosi yalesi sizwe ngiyacela uyinkosi enolaka ngicela uphume la kuthiwa kwabo inkungu masinya kuphema kuyinkungu yasho ukubaqeda yayisiyikhuzi into yasezulwini yathi angini nawo ngikubonile ukuthi uyinkosi enkulu ushaya ngonyazi umuntu ele laba phela sikhonza izinto ezokumkhonza sengiyanqamulela ithe isuka inkosi yasingena Kama ingena inkosi enkulu yaphuma lekhanda iliphele yasibiza amantombazane yathi abeze bambambi yawathutha ilanga amakhanda azaba u7 unogazi ukhona nje ukhona ngenkosi la lapho imoto siphume egoli sibuka le ndawo ngangeni ungena ukudla kuphela inkosi kusizele